Parlok bro tang wan rach pi pentip pi ya kone ke we kan lucky draw ke bas bah du kata kebangan pentip pi nomor ba haga je ko kwai dok ha kan ne ke lucky draw ke long ke ba compare kendiat nomor ba ke dot tiket ke long ke ba kamtap itu nginya sengap bangan pentip pi ya kane ke we ke lucky draw ke ba de ke auto kiten hapot nong kasan ke ba de men kata yohi pratrik ke ba ha kan ne ke si ke don du ke je ko kwai dok ha ke ba bas bah du kata ha ke ba ke price kebaning kong pinjok lailak kebar pinjok silak san pau kebalai du keba pra pinjok silak kemut hadu prateli kilak kidon te kebairung ru katan spa kene kere tangan ya ko kwai dok hawatnya ada pentip ha kibidu guladap namta kene ka ya ko kwai dok ha re mentang on rak kerpang nak menta kene ka kali lucky draw keba hit bat ko bas hadu kata ha kata gisni hapo nong kasan kebade menta kasni sajanhi kemudian lai saya gesi nak dari kepuar bu jaka nak kemta kirawan mana si bentah hak dia kuai dok ha dari kan neka lok dulu kan NPL akai banyak hak praterik kemudian hak kasih sejan hak kepuar arsteng no paisi itu kan tip sepi ya kan neka lok dulu kebablas madu kata hak kebaning kong pinyo dak ke brand new auto kitten hak kan neka kali kebangapan EFP day kan neka kali kebat tamai kebang tip top ha nak kemta jong pi kipai ba kibakwa mana si bentah ya kan neka lok dulu ada pim sim ya kan kali ke batamai ru kinong penjat kila ban ai no ya pida ke pisah hadu lailak tingka kerdan ke ba arpat pinjo dak pisah ru po hajar kerdan ke balai pinjo dak pisah arpo hajar par kerdan ke basau pinjo dak pisah ji po hajar isngap ya ke dor tiket ban pin sotu ba ha ke kinong penjat kila pak pentip kenang nam da jong pi ki pai ba ki baju ya simenta ban tit ya ka tiket lok kidro ha gaji ya ke kwai dok ka ba per dan mentang penting pi ya kadon tiket ND live pak tingkah si tiket ND by live pak tingkah Henry la dipitit san pak tingkah menu pi chajo by arteli ki tiket Henry menta pat kina punya penkelano pinjo adu lightly ki tiket la dapitit hakador san pak tingkah tenget jelas tu bah san pak tingkah lightly ki tiket pinjo live pak tingkah pat pinjo tanggawe ke tiket kalong ke badon bok pi kipar lok kibaya si mentah kalau kidro san sepatika pinjo light liki tiket kamut kangenget baka tiket ke balai jong pi kan jobet ya kan ne lok kidro ke baningkong ada kan ra beja kan ne kali auto kitan ane ya ka pisa lailak tingka de kino penja kila ai kenang nam ta jong pi kini parlok banne si mentah kan kali kidro nganget pin sawan kenang baro ha ka te ngi te tigi parlok bakwa bana si mentah tang ya kali kidro te sawan kenang ha ka te ngi sajan hapo nong kasen hak tega si ke don gaji ko kwai dok ha ka he hapo nong kasen begitu juga ko aban si mentat tang mentit ya kan ketika lo kidru nang tang ban yo ya kan ke kali ke batamai sawan hak tega si sajan ru henry ya ki parlok rawon pat snobha sawan lupa nadu lasai nomor lasai en sha ban bu jaka adu lasai ke singi hak por jan mit ha kan ke pung nong kasen kasan pak tingkap ni hidup hati dikilak kalau kau biang hanam tajong piki parlok rawan ru bana simenta ha kan neka je aku kwai dok ha balap jadi bana je martong jadi kidok haru kilong kibahe bat kiba biang ha om de bahe than om de barit than bagi kiba biang ha pada ladap te tamru naga kendai kita tam ha ke bagi dan kong ki ong man te tang ta kita nanti at te tamru kendai kita tam nget parlok rawan bro subha sawan kenang ha kate gesni lasai gesni ban bu jaka la simlap lasai gesiru wan be kasih sejan ga jaka kalau ke bapa hu bahan namar ba enak khoi bro arti kipung bahe ba po nong kasen nget ba ya kene ke komisen pada haru kindon bok ban rae ya kini kilak kam tam ya kalai ka baningkong te keblai shibon yang sekendul ha kate gesni sejan nakam ta kene kalak kidro san spat tingkat pinjok lai teli tiket par lai spat tingkat pinjok tang si tiket te keblai shibon